خزدارہ باغبان باجوئی دمگاہ ویل پیشت کا ویلنیا ملزم تعقب دمگی مردم اور پولیس نفری قائم خانزئی ایریا موجود بتائی نیامہ ناشناسی سلا بندی مردم زت رستگاں تیرگاری بندات کتک چرشیا سرا پولیس اہلکار سمیع اللہ باجوئی اور یک لیڈی کانسٹیبل بیران جبکہ ایڈیشنل ایس ایچ او محمد ابراہیم شیخ ٹپی بتر سروازی بلوچستان سرفراز بگٹی گشتہ زالبول پولیس کانسٹیبل ملک ناز بہادری نو کی مثال جوڑ کنانا شام شہادت نوش خطا ملک ناز لوگ واجہ عبدالغنی ہم وطن واسطہ قربانی داتر سروزیر گشتہ حکومت بلوچستانی گرانی وعدہ شہید چکاں گو ہم کو کگی کوئٹہ دمگ اسپنی روڈ سی پیک چوک کے سرا ٹریفک والا زالبو لیوی آرزو حیدر علی ٹپی بوتا قول مرد میردا آرزو حیدر علی موٹر سائیکل سلپ دیے کے سابق کب تک ٹپی لیوی زتو نزدیک اسپتال سر کنک بتا سیکیورٹی فورسز ضلع بنو خوارج موجودگی حال سرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کنانا وط کش عرش مرکزی سہولت کار ہوار دو ناشر کار کش تک آئی ایس پی آر ردا ترندی تیرگاری ہلاک دیو کی خوارجی لیڈر وحید اللہ اور مختار اور یک دیگا وط کش بمباری شامل حب دمک گڈانی موڑے نزدیک مسافر کو سانس لگتا ڈپٹی کمشنر حب ردا ویلا اچ بڑے جانی تاوان نبی تک جبکہ کوچہ سوار ڈرائیور کنڈکٹر با حفاظت دن ندرت کگاں سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی اپوزیشن لیڈر میر یونس عزیز زہری قیادتہ بلوچستان اسمبلی اپوزیشن اراکین گندنند بتک گندنندہ پارلیمانی امور آکی مالی سال بجٹ ترقیاتی منصوبہ سرا تفصیلی گپ تک حکومت و اپوزیشن آیو کی مالی سال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ترجیحات عوامی ضروریات اچھا ام آہنگ کن کے سر اتفاق کو تر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ مصروف شاہراہ و بازارہ نجی و غیر مجاز موٹر سائیکل اسٹینڈ گیشی اچھا محلوق جیڑہانی آماچے شارع جتائیں دمگاہ بے سرکاری اجازت ای جوڑ کنک بتگاں ہما کے ٹریفک روانی آڑو کیا چشک شہریانی قصہ کے سرا ہم گیشی بوجھ لڈک بتک پاکستان یک پرپدا میان استمانی سے سہیر مرکز جوڑ ہو گئے اور امریکہ اور ایران مذاکرات دومی دو اسلام آباد گمانین ڈونلڈ ٹرمپ وتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم گشتہ کہ امریکی نمائندہ مذاکرات واسطہ پاکستان موجود بان جبکہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر وی ای عملہ ہوارہ ضلع لسویلا شہر تھلا برجمی ہنگلاج ماتا نانی مندر میلے دومی روز ہم باز ہندو یاتریاں شرکت کتا میلے محاذل انتظامیہ پولیس ایف سی کوسٹ گارڈ مشترکہ وڑا فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو تک